Mā te noho tahi i raro i te whakaaro kotahi, ka kitea he huarahi hou, hei aukati i te mahi tūkino tamariki. Koera te ngako o te hui i Kirikiriroa i hāngai pū ki ngā mahi a ngā ratonga tiaki whānau. E tika ana mā ngā hapori te tūkino tamariki e kōrero e whakatikatika. Making sure that we don't have these kids who are dying in our communities and in our families. He kaimahi e nei no ngā ratonga tiaki whānau tiaki tamariki, engari kua tango i o rātou pōtai mahi kia kotahi ai te whakaaro. What we've done in the past isn't cutting the mustard, and so this paper, this move by the government is about challenging us, all of us in the community, to put kids as the first priority. He māmā tēnei e mōhio ana ki ngā taumahatanga o te tiaki tamariki, hei tāna me kaha ke te tuku kōrero āwhina ki ngā mātua, kei kona te oranga mō ngā pēpi. As a first-time mum, you have lots of support. Everybody wants to see the little pupil, everybody comes to help you. But when you have the second child and more, I think that's when services and programs need to kind of step up a little bit more. Hei te marama o Mahuru ka mana ai te ture, ara ina ki te tangata koe e tūkino tamariki ana, me whā ki koe, ki te kore ka haere koe, ki te whare here here. If we see a child or a family that's struggling, then we have a responsibility as a whānau and as a community to step in. Ko te tikanga katu te tangata e whakapaetia ana Nana Serenity Scott Dinnington i kōhuru ki te koti i tēnei rā, engari kai te tārewa tonu i tēnei wā. Hei tā te kaumātua nei o ngā rua wāhia, e tika rā kia tū māro te katoa i runga i tēnei take. Kei roto o tātou nei ringa, tēnei pē po te rongo a tūturu mo te kaupapa nei. Hei te rua te kaumārua o tēnei marama, ka kati te wā mo te tāpai kōrero e pāna ki tēnei take ki te kāwanatanga. Irina Smith, Te Karere.